Oke, baik. Marasanto Selamat siang, selamat. by Demarca Konse. Yan na tayo pa, hindi ko kita konse satu te pesipara la koto mga lada ko. Umbasya tu ladi kamali solana sangkit. Termasuk kita keluarga toko pirate teman kambita. Weh, bagaimana bosku? Lata pasadena sana to. Ya to suke mangka marga di situ. Tira toto sangalok kurang lebih 100 tontasi tamu-tamu. Topak buku soal suke. Jadi tak konsep satu to bisa detik kini nyoba betul kembali siapa lata. Lata. Ketemu lagi. Tiga. Oh ya juga to tempon torolo tatu disanga kero orang pun daka kalau orang. Orang pun minyak dari deto. Saya udah mencari pertumbuhan. Oh, bisa dulu pada tamat kan? Iya, tidak ada pertumbuhan. Basta aku tahu pertama tero telan. Iya. Oh, bisa siapa pada tamat tuh enggak kalau Andi Saya. bisa narampukan di Sabtu. Andi. Tabe, laku Pak Ketua, Wakil Ketua, Sola 2, Bendahara, Sekretaris 1, Sekretaris 2, iya, anak ketomate Sola Pitu, Neng Denasang, Tabe, Madomi saba lati palente malo teh. Hindi mo kung. Kutole pa lako anak katomate pitu na hindi mo teh. Sekretaris 1, Sekretaris 2, Ketua 1, Ketua 2. Ya, hindi Miki. So, ayan na tamela ate, mela adu ka dimulay. Kinan apa foto kinan? Di iPhone. Gue mi pasok nanti di FB itu dong. Iya.
Gimana? JB. 1, 2, 3. Salah TV nih. Oke, baik. Oke, thank you. Iya. Salah TV. Hmm. 17 loh. 3. Selamat siang. Hmm. Sukses Oke. terus. Amin. Terima kasih. Iya, oke. Sini kok. Iya. Halo guys. Ya. Sampai ke sana. Oke, nih. Iya. Oke. Palulung silanan tuh. Ya? Palulung apa tuh? Butuh datur kasih lanan pada. Palulungin deh. Nanan. Tapi mulai itu isinya nih lele, pura mulai. Udah tadi di rumah. Oh, di sini pura mau. Mana yang tuh orang kaya? Tidak turun. Tidak turun. Iya. Biar kau itu terong. Oke. Selamat siang Oning. Pion Ruga. Weh, makan apa ya ini, Besti? Besti makan. Iya. Makan. Bapaknya mau makan buras. Buras. Weh, buras. Weh, kita bisa ada buras. Kasih ya. Ada buras kita ada barang kayak ini. Oh, ada buras dari Pangko. Iya, mantap. Hai, mantap. Weh, gemuknya burasnya. Iya. Gemuk sekali, weh. Gendut. Seperti yang makan, Pak. Iya, gendut seperti yang makan. Oke. Iya. Halo. Mantap. Oh. Ini Ompit ini sudah sampai ke Sydney dia. Oh iya. Iya. Ya Ompit ya. Iya. Sudah sampai di Sydney, Di di Melbourne. Adelaide. Ya. Itu juga yang di dapur Ompit pergi bisa. Dapur le. Oh iya dapur bi. Oh dapur sana sudah mi? Oh sudah. Iya sudah. Tenggara, Tenggara. Kolaka. Oke, Kolaka Tenggara. Ini Kalimantan nih. Mana? Oh, ini Papua Oh, ini. Papua. Ini Papua, ini Kalimantan. Makanya saya bilang punya Juragan. Ya. Juragan ini. Ompit ini di Sydney sama-sama anak saya di sana Ompit. Oh. Cuma kita ke situ cuma 3 hari jadi. Iya. Tidak lama-lama. Sangalak. Iya, jadi. Iya, oke. Bagaimana Pastor? Apa kabar? Oke, luar biasa. Sehat terus Pastor ya. Amin. Kalau mau dapat berkat. Iya. Halo. Weh, ada Kanda, weh. Iya, ada Anda, Sekda. Pak Sekda, sekretar apa? Seksidana. Iya. Pak Sekda ini Seksidana. Yang makan dari ketuaan, Oke. gemuk sekali, weh. Thank you Ompit. Oh, kita makan buras dulu. Buras Ini dulu. bilang. Hah? Dari tadi. Dari tadi, dari subuh. Ini kita. Oke, kita makan Ompit. Pak Sekda, Pak Seksidana. Terus ke Malompo. Pak, di kuagen dulu itu buras sana. Oh, kembar pula deh. Kembar lalle. Kembar. Oh. Oke, kembar. Kita oke, Nabil. Ratuana. Ya. Mereka ada kemana itu dapatkan. Tadi. Dia pemisah. Oh, Oh, Kembar pula ya. kembar. Ya, kembar. Dapat buras dari Pangkep. Terus di pangkep. Pangkep.
Oh, Rakwel, Patadungan, mantap komplit. Oke. Weh, Anda. Abang anak buka udah nyaman. Masa anak pemilik itu Apa tuh? Oh, Kudampit di sini. oh bagus. Tambah. sini sama Sigi kan. Ah, bagus di. Tambah muda. Kita itu anu ya, pangkep. Pangkep. Cuma dia ketua pesilaga. Oh, Den. Sudah kepala mana? Dia ketua pesilaga teh. Mana? Sini. Oh iya. Anda perlu singkat kan? Jam berapa Mak Pesilaga? Oh, sebentar ini. Jam-jam 1 mungkin ini karena ini soalnya ini Mak Pasak Terong belum dimulai karena yang pimpin Tomina baru dah saya datang. Karena hari ini adalah harinya gembala. Jadi gembala semua gembala-gembala yang kerbaunya akan dikurbankan di sini akan dikasih nanti pokon, kasih nanti balok dan juga daging ya. Jadi hari ini harinya para gembala. Jadi semua juga kerbau-kerbau akan dimasukkan di halaman pelataran di sini dan akan diceritakan juga sedikit tentang sejarah kerbau, asal mula kerbau. Mau foto? Ya, kasih foto dulu ya anak ganteng. Woi, banyak anak ganteng. Iya, weh. Gantengnya. Kita foto dulu anak ganteng sini. Weh. Oh, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Ulangi lagi, satu kali lagi. Ada nenek di belakang. Satu kali. 1, 2, lihat sini semua. Lihat sini. Halo. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Hai. Oke, mantap. Lihat dulu. Mau lihat dulu? Ya. Mana fotonya? Tuh. Bagus tuh. Oke, Ina Kaprina, terima kasih. Barbarkan terus bintangnya Kakak Ina supaya tidak hujan. Ya, Kakak Ina, terima kasih bintang. Barbarkan terus bintang supaya tidak hujan. Amin. Iya. Nah. Ini dengan Oke. Pak Dewan lah. Dewan. Periode pada masanya. Ya, Oke, Pak Mantan Dewan. Siapa yang tidak kenal? Jalan di atas. Seru bang. Oke, Septian Mangga. Wah, terima kasih banyak bosku. Barbarkan terus. Siap. Ya. Oke, baik. Iya, ada Om Gerardo dari Awak Tiromanda. Wah. Oh. Ada pereng di Getengan. Oke. Ada pereng dari Tondon. Tondon. Ya. Nanti kami tuh kami. Perengnya dari Pak Tengko. Pak Tengko ya. Barenge. Oke, Ina Kaprina, barbarkan terus bintang. Ya, supaya aman terus. Oke. Oke, mana kau tuh? Oh, anu teh, lama laga siar kate tuh andalan teh. Malaga Lah turun kada kok? turun Oh, pasti miale. pasti.
Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kayak na di Bayamay si Putapulo tuh nak kilala. Ana lay pa turun. May tanda itu. Oke, Winardi Patila. Oke, baik. Barbarkan terus. Terima kasih banyak bintang-bintangnya. Winardi Patila. Oh. Mawar berduri, oke mawar berduri. Ya, jangan yang penting hatinya tidak berduri. Artinya kan dibagi. iya. Formalitas mga mulai nih. Iya, formalitas saja. Iya. Jadi aman betul, Mbak. Tak apa tuh? Patro masuk apa patro mau? Pabengado Tedo. Adapun musik atau apa kalau ada nanti ada semuanya nanti akan anak apa tahu supaya jangan ada maksudnya ada main lolo saat nasa kamama kan kayak itu mah saya merana di kuah bapak ini sama tuh bapak sama tuh iya jadi sangat iya jadi kesini meragu umpama siapa nih petasuran kalau tentu kita mau jalan 5 kaki 5 tidak usah berbunyi cuma sekian iya tetap apa maksudnya kirim begitu makanya nanti dalam pokade rumah Mama Alolo bisa apa rekan bapak ini dua nih ya jadi pokoknya kemudian saja kami pintu sholat itu sama nasang kan apa karena nak diradian talut tuh agakkan mati jadi kusanga yang namanya pokade itu apa kalau ibadah bisa kita di nama Mario Mama aku lagi kira-kira apa dia malah pasti apa ada boleh tahu karena gua pokade lagi kita sudah Mama tanpa apa kan jadi nama bapak ini apa Wah, dia jago dekat tuh deh. Wih, apa cantik guys.
Mana kau gondrong? Beregon, oh ini aku kue. Iya. Gondrong. Yo, di sanga duma teh. Mana sangat lamba? Tuyo lamba. Oh, nak deh teh. Tuyo lamba. Kandenasang jika. Niko. Udah orang mana lagi lamba lihat? Niko. Nah, dia ni ampun lambat dulu Oh, si mengeretak Oh. Halo guys. Mana guys? Oke guys. Oke. Sekian mangga. Terima kasih banyak. Ya. Terus perbarkan. Halo guys. Ya, halo guys. Itu ada kue guys. Ada kue guys. Itu ada kue. Ini ada kue. Kita makan Oke, lagi yang keripik. Raquel hanya bisa melihat dari jauh. Makan keripik. Pesta nenek, kure ompit. Oke, baik. Terima kasih Pong Raquel. Sudah minum kopi kah? Oke, kalau kopi ya Mau dikasih ke kopi? kapan-kapan bisa. Oke. Oke deh. Terima kasih. Inilah ibu-ibu. Ibu lagi. PKK katanya Mai. Ya, ibu PKK. PKK. Oke, rate dolok. Kenan. Ya tuh kasube mangga muka di kori pakan dan tuto mala. Mau tayo pa doki? Tayo pa doki? Daw mo to? Ya itu kasube. Tayo pa kada dimulai ya? Oke, Swardi. Dolang 2, Kaltim hadir. Terima kasih. Apa teh? Rantai dolok. Wah, rantai dolok. Ambil boleh dia foto untuk ini. Oke lah Mbak. Bagaimana? Halo guys. Halo guys. Jangan lupa nonton sama TV. Sama TV siapa tuh? Iya. Cucumu. Iya, halo. Mantap sekali, cantik sekali cucu-cucunya nenek Iya dong. Sini dulu, lihat sini dulu Ya, sana kamu dulu. Tunggu ompit. Iya, sana kamu ya. Oh, cucu nenek. Dulu deh. 1, 2, 3 lagi. Oke, mantap. Luar biasa. Anakku lihat dulu dari sini. Oh iya, Wah. di sini ya guys. Bagus, kita bisa lihat bening-bening ke sana ini. Gimana tuh fotonya itu? Oh, nanti di Facebook. Aduh, buram. Hah? Buram ke Facebook. Ah. Sudah mau naruh rapormu? Sudah ambil rapor kah? Sudah. Siapa ambilkan? Orang tua. Papa atau mama? Sendiri ya. Kalau papa akan nalar rapor atau mama akan? Ambil sendiri. Ambil sendiri? Iya, sendiri. Oh. Oke, Wina
Winardi Patila, terima kasih Bang Winardi. Luar biasa ini. Nah. Kembali sampai. Kembali. Apa? Agar tamu mau tende kira bisa mengatol kena. Kuar kaya. Oh, wah. Kalau berewang aja miaran deh kalau may. Nah, para lu terus lah. Oke, baik. Asal bisa siap ya. Iya, miaran. Eh. Oh, ada pohon saya lagi lah. Wah. Assalamualaikum. Todi. Tukar kata ya, tukar le. Tukar todi. Oke, Mbe. Wah, mantap mau cerita dari dua bos kuliah. Auditorium. Oh, dah. Itu oleh Tony sama karena atumban na melog yan to. Ada kira 1 2 taldo. Oh, melong to. Halo. Mantap. Halo. Dada dulu. Ya, oke. 1 2 3. Nanti mulai lo menonton kita. Oke, halo. Iya. Lihat sana. Foto dulu. Kesini ke dulu ya? Duduk bagus. Oh. Sama Bapak. 1 2 3. Oke, ngomong. Halo. Oke. Halo, Mbak. Oke. Halo guys. Woi. Ada yang cantik di sini guys, ada yang bening di sini. Halo. Iya. Siki Banteng. Iya, mulai. Spill dulu Bunda Jaden nampit. Oke. Grace Bunda Jaden. Kira ko pa di pala. Wih, ditaruh ke speaker. Oke, baik. Oke. Well. Oke, baik. Datang untuk Tak ada Bunda Jaden kita. Halo. Sauti dulu ya. saya sesindo ya. Mbak. Lay shooting ada. Ya, shooting deh. Yo. Kali menanjak nanti sama shooting dua. Oke, Palembang. 1 2 Siap. 3. Oke. Austero, Papi. Oke. Nanti kita kita nanti tersenggol oleh kerbau, bahaya ini.
Iya. Halo. Nah, oh ini deh. Ya, dadah dulu, dadah. Dadah, dadah. Kasih dadah om. Kasih. Mantap burasanya, enak sekali. Terima kasih banyak. Ada nih CD. Enak buras dari Pangke. Halo. Halo. Mana Bunda Jaden? Oma Jaden dia ada. Oke, Grace. Udah, mana mamanya Jaden? Itu mamanya jalan di belakang. Mana ya? Iya, tamu-tamu mau. Mau yang taruh keliling kita sama. Iya di pertama-tama. Karero ko ulit. Iya. Boleh share ke muka? Oh. Ya. 1, 2, mentira baik kamu. Pisan pen 2 pen. Talun. Oh. Adik saya tuh ngangkat desa nggak? Nasi kamu tu? Iya. Oh, nanti butuh darah tadi alai dia tanah. Pernamaan le Balik gitu loh ma. Surut. Jam pirang apa sila kau? Sabar mu kamu. Tunggu kami karena belum dimulai ini. Mak apa kemarin mute dok. Mak apa sate dong. Tapi pasti ada tukang silaga lah. Kalau sudah selesai ini acara, makan baru makan ke dulu baru makan ke dulu ataukah Sorak muda, itu mina. Ini dah tu. Sorak muda, padanan. Selesai syukur-syukur. Oh, selesai. Tiap waktunya tepat. Iya, iya. Jam pira dah mulai doni nak? Tadi saya mulai sampai dong jam 11. 11. Oh. Bukan jam 10. Jam 10. 10 ya. Iya. Iya, syukur-syukur bisa siap di layar. Maaf sila, kopi dulu tole. Maaf sila kamu. Iya. Apa tu mari kolor garo te mana? Oh, sila gale. Tapo pa anu minta dolar satu sehari. Satu sehari tele. Tamani kumande. Tamani apa tu mari kolor, tamani sila kah? Iya, sama 2. Saya tolong pakai mapuni manikal. Oh iya, depan ni pokok mau. Macam mana? Wah. Kamu tadi sangat dua ke Mario. Oh, tadi ada ke Mario tu le. Woi, bisa dicoba ini. Saja dulu itu pohon. Iya, tabe lah kalau kita soal nasang bay melong kenal miki kau koran ta patengkai te patiran sangka ya matu mak paling bote dong bak tu mak rampun karambau. Oh, Aslin dah tu. aslin ya. Okey. Tapi itu ingin apa? Tapi itu. Itu tripod ku tu ha. Halo bosku. Halo.
Tabi ta ala kokora masora lanasang laku gua anggalani maluangan batara asi-asian narande tanah kalua da narondon niki ila pamerangna da nasarombon niki dewaran tuh titanan talu da otang nganalangi tu perindu batu patoko da odasa toponganan puang matua puang Yesu puang pena masallo puang tabarang piallo pami sokti sulopada belanna indi muallo kitanda balo indi motodi kulla kitodi rongko kini umpateng katedong pakukum kakumbaya karambaun paleso samayana ada nama palimbong tedong sangka nama rampun karambau apa tomeka luki tomeka sangkaki tomeka panikuangki ada nama rampun tedong ma palimbong karambau lata palinggal langan nolona to tumampata to kumombongta ia mo pode bandang siran na ia mo pandan nung palawan lalaki kuah tabi ibu pendeta nantaki dorolante pasambayangan lako minto siya solanasang lako minto to maarapo siya kita solanasang to maadirin lante tarampak iya te kung minto na te taranuan la tumeng kasi turo paapurayan na buwang iya mo to tatontong la popengkaron to ulan kapas sambayangan may komita masambayang kipudi kipakalabi komi opuang lan mintu allo katuangki kipatongan kumua tengka kedeki tontong kamu unnatoi kumua allo iya te allo tumangka Mikaelo lako mintu to maarapu dini paranduk kita may mintu nasara ala diangkaran si tetena inde ladi palumpun ni kaboro mo inde batang rabuk na to matuang kilanteinan iya te iya mo to puang ang kisirampun mintu kan masolanasang ulendu ite sara allo iya te tu di panata iya mo tu maapalimbong baatu maarin pun tedong o puang dia tingayoki ki tiro manasa inde tanda manasana pasakemi lako mintu to maarapu ki patongan opuang kumua mintu na to belan na pa kaborok mi siapan ngantak mi lako mintu to makrapu tu lana pana atak si tuanga tanda malik tanda kaborok ulendu isara iya teh iya mo to opuang kurre sumangana anna tontong temay mintu to maarapu kanasay kumua tontong kami maadiren lan agan natingay la di panata inde sara opuang kumua bendan mo te taumi tu la unsing inde
Karambau ba aku di kelompok ada itu mina pasake otuang si tuang kaki namni anna angkaran itu dia pasan si amintuna sara atu neng karang te Allah iya te otuang kisorang ponno tamalima kuasami kamu tontong usi sorang kanintu mas solan asang anda tontong tuneng katemay nintu sara si turuk lawan Pak Purayam ia mau pasang bayangan ki opuang rampokan matetelan sangan na puang ki puang Yesu ia mau puang sejuru salamati amin. Sampai toding parayanta ibu pendeta makan nantaki lante pas sambayangan. Lindo matero na bulu ada tasik karambau mak songgo bisara. Tedo maelo tanda karambau tangla palisunda. Tedo kalan dotan dukuna karambau lungkum palasanna. Ia pala sama kati, ia tanduk dewar. Apa nakuan na indo tedong kadan apa tuleran ni? Tia pare kiri dandan bakat tia pare kiri batok kampolo kiri. Lante pangaluan parena to di ponene. Lantiran dan pamisakanna to di poto matua. Ami tanggung pokadari nenek kupo nenek ami tanggung sabu ni todolo kupo todolo. Ami tanggung pokadari bandang siadairan ami tanggung sabu ripandan numbalawanna. Ni tanggung pokadari tanda butung kukombati narangku. Mi tanggung pokadari tempon dia tok naka nanti parompong nak. Paku kuah, aku gora-gora tongkon naku pandelo lila. Moira kaku mak talimawa, moira kaku mak tetuk doti langit. Buddha tangku lambi nah makam bantangku karatunna. Apa dari ku perangi ku pelaleti kaladun ku pegarente tialing dio main nenek mangan nasangka. Naku apa kadanan nak. Tonna mali limpalino tonna tangka paya nampa sama ripuang matua siso lapi nama sallo sumalo dalo uai randos kumombo ripuang matua manggara gati pamuna kombo misandan genna solasakka sayana dari nilai ena pare di sana tak kebuku dari nenek ena talulang di sana kumirik dari nenek ena patuh di sana patuh lagi dari nenek ena mayang di sana sama bunga dari nenek ena kalosi di sana mampu batasak dari nenek ena bolu di sana salerangka dari nenek ena riu di sana mengkalaka dari nenek ena mayang di sana patuh sama bunga dari nenek-nenek riu di sana mengkalaka dari nenek-nenek suso di sana sumandawai dari nenek-nenek manuk di sana pumaro batu benturiri dari nenek-nenek asu di sana badek porobamban dari nenek-nenek bayi di sana tak abanolente dari nenek-nenek pedang pirasum di sana ipo dari nenek angin di sana pirik-pirik, dari nenek wai di sana lama, dari nenek api di sana batara lama, dari nenek sese di sana datu mengkama, dari nenek mundetedong di sana mantulino, dari nenek mundetedong di sana mantulino. Melaulangi panam-panam puang matua lusuh di kasuagan napa kombo to tumampa. Unno lairan dilangi umpulambanan nenda to parundungan. Pasenga ade nenek mutedo lain to dolo kapuang
Satako ulo lairan di lagi. Magi ang umpulambanan nenda ko panulungan. Mengkalonia neda ulun na langi dati kalopok na tanah kalua. Nenek munde tedong to di sanga manturin. Ton na damo ulun na langi damo. Ti kalopok na tanah kalua nenek na tedong. Langan nede me tambah to turun reke nede me oli to tibantu langan puang matu anak kuah. Koi puangnya. Lama patung pana aku lama duang dia pana. Inde tasik itang kulamban inde sak dan tang kurongi. Pana ku adek ku matu ada mitang kanalani. Koe telonge manturino. Laut tiro ko yare ede na tasik umbo tokuna uraba ura. Tiro ko sampai daunan. Tutumadam baradinda. Lambi allo di tanda balok na dete ulang pura dito di merokok. Lama minene emu tedong bekule ami todolo minde eanan. Undorongi kasigi mapulu urira kali kumandalan. Lamban talatalan niko na tati oton kalukung na tanga boda kali kuara na belanna na pasak ke buang matua. Narapat gitu tumampa. Oh Grace, lewat tuh Bunda Jaden Grace. Kendek nih. Grace ada Bunda Jaden sekarang di sini. Dioran dan atas. Grace ada le. Iya. Grace. Kepada nanda dio biring na bombal siraria. Iya. Natolio nede natedo to di sangaman turino. Metamba Tetangga aku idolaku ini Om Pit. Aku siap fotonya Om Pit biasa. Lama patung pada aku lama duang dia panah. Tanga dia mo lawarimo topo mo tangkumandemo. Apa mo telok patong di kolong. Apa mo Mana sa kamu anu ya? Apa itu? Gemoy. Sama-sama gemoy cantik lah. Kalau ini gemoy semua. Rio bila dio sepon. Oke, baik. Ari pare lanto uma. Biang buntu do tanete. Ia mulamu patomang di kolong. Ia mulamu potang muat di balko. Kumando misanda magdina. Anna tinimbu marasa. Tutum mila koto buang ape para koto sakte marino. Tarno mila koto kalengaran to dio to pentong balan. Sore omo tomo iyo na nenek na tinora daw mo mata ka. Tonya tumani bodas si pangalap langkam baradi dati lumpo kada kake deran nusa bu katiang karan. Umpataru kalingkan na nenek na tedo mumpana tak kamalian na. Uno labuntu saratu lewan lombok mak lako-lakoan. Rano ambo buntu ambo longam motanete. Lalar rayuan na tedong pak gulingan na eanan. Tutu mita mapangalak taman. Tibantuk mita makurula manapa. Pusa ni nenek na tedong lampang ngalak taman. Kalili ni pasiruan na todolona eanan lan kurula manapa. Tanah tandai mulun na salu kalua engkau pulauan na padang kadelekan nallo katampuran na masih. Apa yare de narando di tiro indo nenek na tedong. Yare na mula di manta perupa todolona inde eanan. Robo ko di bangun banuan na torotolino roto di bobo maliana. Mali nito sumpu manarak kede nito pande paliyo. Koro buase mataran tama pangalak taman. Umpasan di kuliwasa tama to pura manapa. Uleleng kayu mak bermawa. Usongkan kalayan mak bundai rara. Songkatan salah songka. Tibambang al salah tumbang. Rampung nenek mutelong. Unduruk di pantaranna. Saya mikorolongu inde eanan. Ule baik pak ulisakanna. Negara kami panggil atau panggil solatan atau manara. Negara kami patuah lambe solatan pontona ulang. Nah alami patuah lambe. Nah alami pontona ulang. Di tinaran mitual lesamara uwe sitam urana. Di kaleke minenek miteno orang panggaya tamat.
Dia lammi di karibisa mi bulun nama yang dipeulangi mi kodolomu inde eanan lan kuramanapa diberu susuk sau padang ditia dibe dokatona lo tondo to pamulungan tonna lo padang ditia tonna lo tondo to pamulungan si pelon pasang nenek na tero turiliku silang ta'alin naik tono kapuangan na kanai ombo kayumbo boba utole ku pamalesa nene na tero melaulangi di sanga manturino nene na tero buturiliku di sanga tonggo matua sirampanang kapa si pakulearan pasulian nallo dadi tero sandarupanna kompong eanan pantan iyakna toro makambang midokuli na padang mana marapuan ni dote tikale bona lipu sanda kasalle di gente ni tedong di orang dalangi kanai lelean nuran tedo mano kadidaya tiak ladi kira-kira didaya tirindi mabilangan soladoi marapuan ramponi inde tete tondoko tutumi inde kalepang leon tangata tirora kalako tangata parika matanta tina bambakolona tarusio so na pumula tau langang kalandona sangka di palimbongan tedo di rampunan karambau toro paria unisong patarana tina bambakolona tarusio so na nene tangadilino nene buhem maning lambano apuan lipu salimbano di rampunan tedo di palimbongan karambau melo dadinna maballo pantaranakna tina bambakolona tarusio so na puang tamboro langi puang sandabili lan banua ditoke lan tondo diangin ni di palimbongan tedong di rampunan karambau toro paria unesung pataranak tina bambakolona tarusio so na datunna sangalla puang paloda tung kasanganna di palimbongan tedong di rampunan karambau toro paria unisung pataranak tina bambakolona tarusio so na puang paetong lantong konan layuk otin di palimbongan tedong di rampunan karambau melo dadinna maballo pantaranakna makalimakna tina bambakolona taruksio so na tongkonan sangapulo lan padang ditampo di palimbongan tedong di rampunan karambau toro paria unesung pataranak masih sambut tama talingammu dua inde tedong mabu sasalempang moradak tama karangan pas siruammu inde eanan kumua tanti gara-garo ko aluku baaru tanti kombongar ko maapo sanga-sanga inang tempon dio mai inang ka nanti pautona sito e tinting ineneta si kandero doan todolo kapuanganta tadi gente poleto sangka tarolan lolo tadi gente to sang serekan to mintu panampana puang matua sundu melolona tedong sapal lembang nakanai siri-sirinna sakean boko laku singgi moko tedong laku siri-siri moko inde kanai Halo bos, oke mantap. Soalnya presiden. Oke. bola tedo di garaga masuli tedo garaga buktu garaganna dawallo sanabarana bintoen sanggaraganna bulan sangbak-nabak-nana pantaranakan ade bintoen tasakadaw tanganalani panguluan na raat tukulani daw dasa tupaunganan
Baginna kotondo kotoraya. Katanganna kole pengambulan di bunga. Belanna mararabu tutubonga diamparan dulu tondo kosenga. Indemanna toraya. Kue bunga. Melambe mangando. Tanda tasikina kamanarangan. Tuling binanganna kapaisanan. Kumuarin masarupa di Palaya. Mintu batina. Mintu tarugulawan nati kemate dinamdi patiran sangkakna. Tulangna palupas sikolas siya malamas sikolana. Siya kita lalai penontonmo. Senderang mata kali. Nasi tamu kamanarangan. Nasi rompak kapaisanan. Kue bunga lambena toro na pangka unisuna kalelean dibuatkan dari siamempa di pempa mintu tarugulawan mate tomate sialan telepongan tondok tulang mempa zamanna na ala toro na pangka unisuna kalelean kue bunga mangando helang-helang tondo kotoraya lam tarik tikuran dan nama tarik Allah kumua kenadaan lentokana ada anak nenek kenadaan nama susu putih masang kak tematua contoh dan dengan nagau rak dan late ibu kesanekona panan dari sara sumberno nolo nabunga Kodi dong. Kodi. Dan masih bisa melihat memaki tadi itu. Ya. Kodi sungguh rompokna hibain pak tolinganna kiroi lato tungka patak painata dingkoen tasak kotolikna budung pinggang totandana ringgi mabilangan totorina doi marabuan totandana todi mangando todi melamde kumua denna saupa di pompa paraya minto taruh berawan nate komate siakita lalepongan tondo belas sembulan mata kayu anta sutamwe anas sanda makamban kasih rompa baranganna gilanganna anna tontong kandesitana nara dan temai tunduk siratuan ipo kodi mangando melambe kumua denna seupa tarulawan nate tomate batina denna seupa ramai teleponan tondo tumalena makarandang kalua kedena malemba malayu malemna merantang siatokoroy tondo lasi tammo ringgi mabilangan lasi rompa doi marapuan sundul lolona todi pudu Ini kau pudu. Toro makamba mana marapuan kada nenek pesalosok tomatua Mantap.
mangando melambe Jalan. pumua pemandai ko paka pambu lai tandai bara kadem mani tola palu tutomba kadem mani tola pausa balatana dem mani lo tola paballa banua dem mani tola rampo boko dem mani tola saya meloko pambaina ta esia payanna dem kada nenek nakua lenteke memintu pudu lana lenna rokkola tanah padang keden di tola palu tutomba tandumu memintu pudu lana sendo kona kopalelean nuran keden tola pausa bala tanah koe mintu pudu mangando sangat tinki pelambe kumua denopa dipopa ulambe sumbu matua denopa nemintu bati na teto dilambi pati rasangkana sia kita lalle pongan tondo ta sonda morane ne ke upata tado solo mora sodolo kaparayanta tama kaliuban ta pantan bali-bali malambe suna ki mas solanasang sundul lolona pudu sabok Kamu bang? oh iya bagi kawasan ya si tahu itu ada kawan dapit puli kalau busan pulang bahkan mereka memang keke sama Berai, kuat kamu yang berai. Oke, dewa. Mantap. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Mundur Pak. Ya, oke. Mantap Pak ya. Inde kitu letak bah inde kidul ludoke sambau tungkasanganna kada nenek pesalos sokotomatuan akuan dipo lenteke maringan dipo 5 tangame katakan na poserotalla ataupun tolitakan nalloangina napo pembase irusan toma gallang sirawan kulla mangka di pelendo apa kerenni di kamalingilan ada di rundunan pulau kerenni takatumangailan te palelean tatete malawangan iko sambao ladi paabuangi ko sandaran danna ladi paakolaki ko tumbu biringna tangala bumama diong bakal tangala mukang kanan matu puinawa sundu melolomu sambao Di Mengkedek di, iya betul di Mengkedek. Puli Pandesya Telok Masia Laditina Bambakolona Ladi Ronta Perenden Kandaurena Keti Bangka Masiang Ke Landan Narilambe Duku Natoda Ko Kedako Lana sialai mintu tomak tondok tomak diuren sangadinna tompak rapuan kalua tanah adim patobang di kolongi tu disanga
Tri Karudusan. Di mana di Bengkendek bos? Di Tampoka ini di Rantai Dolok, Tongkonan Rantai Dolok, di Lembang Rantai Dada. Rantai Dada. Karudusan. Ya. Ini jago naga storlan deh, weh. Tandukku. Katanya tanduk kering kan, tanduk lumpuan. Tanduk. Ya, pataru-taru nih. Kono lumbu sama. Pandai itu tuh, nah lagi manite. Oh, pataru be terdam itu bilang. Yari to dia tuh. Ia tadi kibun mudoke tadi toe dio. Ia te maneta madamai. Patira sangka karundunang bulo. Di sana semua topenduan mate, topenduan rudu, topenduan dialog. Jadi ya begitu pun mudoke. Lau sana semua lau nundok karudusan. Sola to dio di toeyo. Sundo melolona ditanda tasiki motu tedong karudusan to. Alain, iya tola tala. Kau bisa apa? Tako masih ada dinda. Di sana unindo tula kabalakan langdakna palang kamadao. Ladi tina bambakolona dako kedako. Ladi ronta perenden kandaurena umbake umba. Keatunta maatombi keatunta maapalau. Naduku nadako toke dako nakabu ada. Katanan na tibang belotedong, katanan na parangka, katanan na tombi saratu, katanan na bombongan, katanan na doke, tuduku na totulak balakan. Mau perepe. Oh parepe, bako tabe pasajen ti mawa dolo. Sebab termasuk di toko mote. Tay para nalai bala do tu mawa di pambi bang padok. Songono pikiran tekan wa tamanen balai dako. Ya sabar aku. Oke, isin safe ya. Oke, Diana, Ju, Hartini, Panomi, terima kasih. Ya, ini kerbau prepe ini, parepe. Kerbau yang di Samboima. Yan nakita parepe ke di Samboima ale. Iya. Yan naroko alus sangalon na di Samboima na koy di koy tandi rapasan. Kalau tokar kita poter kita ke tanda rapasan. Mga tayo Bako lako ito, ndo lako ito. Yari kita teh. Yari to yung tanda rapasan. Tanda rapasan ya malotong le, malotong tu. Iya. Puputo na. Hindi ibundoke. Kito taba. Naulang kada siguro nakadende umi sabungan na. Kumaya mo tero wala tapo pa dodomawa. Iya mo tero wala tapo pa kulang bumasura. Kaya tunta maton di solo orang tekalua tamben baratana tandong sia-sia. Keditina ibang bakolona dako kedako kedulontai perendeng kandaurena umbake umba. Iya te parepe bukuna lau nindo lau ambase do may balakan layu lau nambe salian padang do may parangka madao sungguh lolona taripe. Di Pirolo, foto Pirolo.
Inde ku dulu doke ku turo takba masih sambu palampa inawanta mabuso salempang palampas silwanta mangka niki tuan luangina to kulla mangka tapelendu tontang pasur ku tandera pasan langan mirala di pamatua langit dan di pamatua tanah lako kita kumwayate kidundu yamo di sana kumwa tandera pasan langadana kalandona sangka yamo tero lama apoteri bolong yamo la disambui masanda mabolong ke solo kirante kalua nala ditina bamba kolona la dironta perendek tanda urena ke tunta mia dani yate la tandera pasan dapat yate mintu tero tumangka di dulu tae mana maadin itu kayak itu yo dari mbaila suci makawala ko kita matsola nasang patai panang putih ela sipa niki to mangala tote mate bangki may ko catatan kami ni tak dia si Pak Muntawala artinya akan kasih penghargaan berupa nasi dan daging dan balok. Ya. Kalau Mbak, bagaimana karya Pak? Biasa. Iya. Lihat foto kamu? Ah, ya anu pindi kap. Apa itu? Oh, nah aku nonton foto mi. Wah, anda tak bisa tuh ada 25 kue. Nagan amo. Kira talu 5 kue bisa. Satu boleh. Iya, iya. Iya, lu pergi le. Iya, oke, yo. Iya, iya, oke. Iya. Apa aku foto mam kumte Gapa mi tiro kali nama bilang dan oh. Boleh foto. Oke, Septian mangga. Apa Mbak? Nah, aku ada kata kita masuk sisi aku dulu untuk berputih-putih kumunkai. Iya. Susi to. Iya, anu susi teh orang buka wamir lah sangat TV mitiro ilan. Oh. Sama semua sih ya. Bosku teh, bosku liu. Tak. Boleh. Apa misalnya elem main? Anak wajah itu apa? Aduh. Bosku itu. Ya. Oke. Pak cantik-cantik bosku dulu. Halo. Salam dari Delok. Lagi acara Mas Seto dong kalau di Toraja Utara, tapi di sini mah Rampun dong. Selamat. Untuk acara nenek Puan di Rampun. Selamat. Oke. Makin dong lagi lakon nanti. Oke, bahagia. Oke, Palembang. Siap. Oke, Palembang. Adakah kata-kata hari ini Palembang? Selamat Om Fit. Oke. Sangatlah TV jaya terus. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Rekam save ya? Oh, kenapa lari? Bapak mau tangkap. Saya sering nonton Kompet kalau sudah sama Kandi itu ya. Oh iya. Oke, Corina Gloria Tarum Kaberanayu. Oke, baik, terima kasih Kori.
Oke, Noel mengirim 2000 bintang. Oke Pak Noel, barbarkan tuh bintang Pak. Ini. Nah, oke tante. Oke. Nah, kurang oke. Arsyad dan Doro. Nah, kurang tahu itu apa kurang antar udah tahu keluarga ini ya. Budak itu penulisan ngalang nih. Iya. Ya yari besok pesimpai kau nak beli di sini ya. Kurang simpo. Susi dulu kayaknya nih untuk gue cantik kita sengke ya. Nah sengke dulu kan. Tapi ya kena tanda pada tahun. Soalnya mau beres sama nih kupa. Masa gue cantik itu nih ilan na sengke ya. Oh. Suluan macam ni. Oke, Noprianus turu Lembang. Oke, spill terus silakan nanti ya. Kita spill tapi jauh-jauh ya, guys. Ya, terlalu dekat. Nah, iya. Apa ya? Iya. Sesuai dengan apa? Warna kulit. Sampai dengan isi kantong. Soalnya isi kantong. Isi kantong oleh. Saya kira disesuaikan dengan isi kantong guys. Ompit. Yo. Isi kantong. Yo. Isi kantong dan warna kulit. Warna kulit lah. Mundur kan kami itu kalau disesuaikan dengan isi kantong Oke. Oh ya mantap. Foto dulu. Foto dulu. Oke baik. Oke. Ya. Carikan jodoh dulu ini. Oh, tak pakai cerona. Wah, budai janda dulu buntok. Jodoh dulu ini. Banyak di janda di buntok. Kemarin saya di sana, wah banyak. Ada dua. Cari janda ini. Betul. Janda. Janda terdepan. Janda pirang. Oh, janda pirang. Ada janda di tengah lah ini, carikan ini. Ada. Oke, aman. Ada juga. Masih banyak di tetanggaku, masih ada juga. Ini adekku jangan janda. Masih jantan. Wah, kena pura itu ya. Pada kau pengalaman. Bisa ke janda tua. Nah, nak kau ya na janda hemat kita sama. Tak janda muda bawa biaya le. Apalagi ke janda gacor. Yana janda kayak apalagi ke demo nuna toh. Iya, hemat. Bahaya ke pakai. Ompim bahaya ke barang paketan. Bisa saya ke paket 1 ya, ke paket 2, 3, 4. Oke, kau ni Grisel na minani dulu. Ya. Ada Grisel lo. Oh iya, Grisel. Yes, Kel Nora. Oke. Duda dulu kamu. Iya. Nontori Malaysia mengkar nanti dulu kami dulu taruh kena. Ada tak sama-sama tak. Iya. Rata-rata duda. Televisi robok. Televisi robok kan asal kamu? Oh betul. Ini kita foto berdua dah lo pon channelnya. Bagus kenapa? Enggak filter. Pakai filter nanti toh. Kasih filter nanti kasih. Oke, lagi. Oke. Bisa dikasih mancung. Kasih mancung le. Bisa ya.
Oke, kita juga ya banyak sekali tapi aneka model dalam ini. Kasih lurus dulu kepala, kasih lurus. Ya, oke, ya mantap. Oke deh. Oke, mantap ownernya Bosku Sel. DRP Squad Makassar. Dari sana tuh. Bosku Sel. Masih lagi berkata. Oke, nah, ini kita mau kasih dulu balok sama para gembala. Kasih balok dulu biar deh. Sama keranjang-keranjangnya ya. Jadi keranjangnya sudah siap? Belum. Satu keranjang, satu kerbau deh. Nah, ada keranjang besar, keranjang kecil ya. Mas. Dendu kena salah atau malah? Oh, Den ada. Oh, Dendu ke salah. Nanti dia itu diurus itu. Di belakang. Di mana pete? Iya, di belakang itu. Kira-kira tak dua kita lampetan kasih lurus kepalanya. Oke, Dharma Gati Batara. Si Misa Karandi bisa itu kadang. Oke, hai Dil. Silakan berkata sabar sebentar ini. Sabar. Kepala itu kete. Kotor gitu. Banyak kete kena lete dong. Ini lah disipak mo tumalate. Disiparan laku tumalate. Oke, DRP Squad Makassar, terima kasih barbarkan terus bintang, terima kasih. Luar biasa bintang-bintang bertaburan di hari ini. Ya, kirim-kirim bintang keluarga supaya tidak hujan. Lama persilakan Ki. Sama berani mau. Ada dong. Tomang kambina tongkonan layu kairo. Angkat itu kami. Tomang kambina tongkonan layu kairo. Tomang kambina tongkonan layu koting. Koting, tantu budak Pak Ranunan saya main itu. Tomang kambina lembaga ada sangala. Megutana ko mani mikuana sangala. Yate ada sangala tapake. Tomang kambina lembaga ada aming kendek. Patah dari Bapak Anda Susan, latama kita konas sama pun. Size. Tidak hujan. Nah, pamanta ompit. Oh iya, Elizabeth Bontong. Makanya kasih banyak-banyak itu bintang supaya tidak hujan. Kita nakar itu, oh nakar. Lembaga ada dari laku. Kita pernah nakar itu, lembaga ada sangala teh. Oh, karena udah gitu yang may Cairo dede oh, yung may Otin. Dari wakili Otin. Bakal dito isang Otin to. Kende kali. Sang Otin dulu bunta. Iya. Dari Lementeng kakilan nalilitong ko na sa pulo. Hindi, Otin eh. Dari pamalit sa bulan na Tomang Kambi. Tomang Kambi na, tama perangin. Tomang Kambi na tongkonan Grande Tampo. Angkaran ito isang nagkarya. Grande Tampo. Tomang kambina, tongkonan saruran.
Oke, Septian Mangga, terima kasih banyak bosku. Tomang Kambina, Tongkonan, Tondok Tengah. Tomang Kambina, Tongkonan, Rantai dulu. NDT. Ya. Tomang Kambina, Tongkonan Buntu. Tomang Kambina, Tongkonan, Tanduk Bulan. Tomang Kambina, Tongkonan, Tanduk Bulan. Guali. Tomang Kambina, Tongkonan, Guali. Tomang Kambina, Tongkonan, Babangan. Lendokan teralamin na lang to. Guali na Babangan. Tomang Kambina, Tongkonan, Tondok Manla. Tomang Kambina, Tongkonan, Darede. Tondok Mala, Lampana ditampo ya, tanya Tondok Mala Patengko. Dalam menteng kaki laku Tomang Kambina, Tomang Parenta. Tomang Kambina, Jamat Mengkendek. Apa itu? Tomang Kambina, Kapolsek Mengkendek. Tomang Kambina dan Ramil Mengkendek. Oh, ada di sana tadi. Wah, membilang sa itu na niya kali na nali. Hindi to lo. Demba binsan, nambar imba binsa. Apa ko tanya tugas na sekretaris to. Lihat ko ako lang. Tomang Kambina, siya Lembang Rantai Dada. Palembang. Aman. Iya. Tomang Kambina, siya Lembang Simbuang. Oh, dene Loboko. Patengko. Tomang Kambina, siya Lura Tampo. Lura Tampo eh. Hindi maminte sampai di nasa. Patengko. Tomang Kambina, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun Rantai Dolo. Tomang Kambina, Kepala Dusun Rantai Dolo. Tomang Kambina, Kepala Dusun Rantai Orongan. Tomang Kambina, siya Lembang Patengko. Mara Pak Tek Lembang Patengko eh. Dan ni aja eh. Andi benda tak lako itu je Pak Lembang eh. Dan ni Pak Lembang je, dan ni puang mana? Menara Bang Lembang puang mana? Benin dah je kepala eh. Woi. Benin deh. Dan wakil aja. Iyo. Minan mana?
Tomang Kambina, Kepala Dusun Dada. Tomang Kambina, Pasula tu induk. Tomang Kambina RT Rante. Tomang Kambina RT Perasan. Tomang Kambina RT Lombok Masiku. Tomang Kambina RT Pakadongan. Tomang Kambina RT Abatu. Tomang Kambina RT Panglion. Panglion Dada. Tomang Kambina RT Pasula. Tomang Kambina RT Toinduk. Tomang Kambina RT Kanambulan. RT Kanambulan. Tomang Kambina Pustu Rante Dada. Tomang Kambina Posyandu Lombok Masiku. Tomang Kambina Hansip Selembang Rante Dada. Tomang Kambina TK Rante Dolok. TK. Tomang Kambina Gereja Toraja Jemaat Rante dan Cabang Kebaktian Herman Suki. Ibu pendeta. Tomang Kambina Jemaat Penyelir Rante Oroman. Tomang Kambina Jemaat Abatu. Tomang Kambina Ges Bataling. Tomang Kambina Gereja Kibai Dada. Mintu te Tomang Kambina Gereja Katolik. Mintu ke masolana sana. Ini pakai tua. Susi matola ko kita masolana sana tapahang. Ia te di kuah rumah ibadah. Sitongan laki konse monina ki ko laki sipatu sunu kilan kasalangan. Lampenan kilas sipaki pako tatandai banga mote kande dibagi. Oh,
butu mani dia kita kumau na hina kina tandai bang mau kumateta lamban ni na ben piki ya to piki jaga ilang. Jadi mohon maaf sunuki lan aluk kasalam lampenan kilas sipaki bako kitandai te merupakan de dibagi apa teh sinna yo bapak anda susan na Tomang Kambina sound system. Ya tiri-tiri na Halo. Tomang Kambina Soti sa Tomalay. Soti to Tomalay. Mimi. Oke, baik. Oke, terima kasih. Woi, oke, terima kasih, guys. Nah, inilah. Beginilah kita. Oh. Iya. Bisa dimakan. Berdoa dulu. Nabil berdoa dulu nah. Ku simpan dulu karena hilang nanti kalau disimpan. Iyo, nggak ada nasa nih. Tuh. Demo to dah, demo Pak Live. Fokus dulu teh. Lampu bertugas dulu, Baby. Lampu bertugas. Tomang Kambina PKK Rentenada di salah bercendo Indo ya kata itu ya. Tomang Kambina PKK toh. Mana di sun? Geser nasa bilang konten sama itu malah. Iya. Anu lo meja ada. Pasti bagi anu itu. Lanan itu mengalalan itu udah boleh bagi. Oh nanti. Yang mana itu nanti. Pasti Andi, dia sebenarnya. Selamat pagi untuk kita anak kedidadian. Sa susi mo to karena muna pagijatan tayo apa pagkabukan di Kolong. Kusanga lamapahan kiso nanasang si Misa rin nagsabu. Jadi kupan ni panitia Misa abaw misabu. Dari Minto kaya nang tomate keluarga sa Minto si Misa na sama mo di Pagara. Karena yate limban lo mo nalako kahit pala mapatawa ka di Kolong. Jadi kukuha ko kita sa keluarga pahang mo karat kuala apa kita tapi ada kita sungguhni dari papahan kungsona sampai medikku kakangku papahan kungsona sampai sendong ku kirim bilku bondo kurus semangat. Dari bisa namanya seorang pengambil penderengnya selaku pemangkuan tidak silang
jadi Onasu Sumayatron Tama Perami Tomang Kambina Indo Kune Jaden Oh, Jaden. Oh, sini kayaknya. Oh. Sini sari. Iya. Tomang Kambina Siambe Kune Renge Alay Mapeng Tomang Kambina siya Indo Kundoreo Tomang Kambina siya Om Kupapalpi Papa Alpi. Wah, ternyata tomang nanti dong. Tomang kambing na. Jadi anda libat tuh. Ayo dong, misal dibenin, pernah bagi-bagi. Tomang Kambina Om Kupapaita Ah, tadi itu tomang kambing boleh dibeli. Tomang Kambina siya Mamana Data Dari sepentingan. Tanya atau mengalah di Tomang Kambina siya Papaani Pak Martin Tanya apa itu mah di bagian puan itu dong. Tomang Kambina kasih tulisannya taruh bulan pun itu semangat cuma lupa di pekerjaan untuk kasera ya dan ini saya dikit lah Tomang Kambina siya keluarga dengan kulang may Kalembang Tomang kambing siapa pira? Oh, itu mah Oke, tomang kambing. Oke, Gerardo. Mantap. Ya. Mantap. Ilo li. Ani. Tomang Kambina keluarga almarhum Sarne Kunene Suso. Suso. Oh. Tomang Kambina keluarga almarhum Nenek Kunene Desa. Ayos. Tomang Nenek Desa tu mana Tomang Kambina Sarti Solamanyo. Tomang Kambina siya na onang. Tomang Kambina keluarga almarhumah Indo Kumamareni. Tomang Kambina keluarga si Indo Kunene Regel. Pakcik. Tomang Kambina keluarga almarhumah Indo Kunene Nulu. Ya, baik ya. Tomang Kambina keluarga almarhum. Tomang Kambina keluarga Indo Kunene Esir. Tomang Kambina keluarga Indo Kumamateo. Oh, Anda, sekda Anda. Seksi dana. Tomang Kambina keluarga almarhum Petrus Rantai Pagayan. Tomang Kambina sirene kunene obe lo itapakatete.
Tomang Kambina Andika Kurniawan. Andika Kurniawan. Ada yang belah dong ha. Memang belah dong. Ya telepokada te ya moto may senda ka kaluburan. Ya. Tomang Kambina Poseidon. Tomang Kambina Preman Pasar. Ini Preman Pasar. Tomang Kambina Rex. Wah, Rex. Tomang Kambina Roman Sagasing. Roman Sagasing. Roman Sagasing. Tomang Kambina 52 S pada Tindo. 52 S pada Tindo. Tomang Kambina Jet Waisior. Jet Waisior. Tomang Kambina Nekat. Nekat. Para pemarampai itu Tomang Kambing. Tomang Kambina Power PMT. PMT. Tomang Kambina Balabatu. Tomang Kambina Planet. Tomang Kambina Mapi. Ala di lamai itu Tomang Kambing yang minta demi perempuan nih. Tomang Kambina Bogor Boys. Tomang Kambina Tony Japrai. Tomang Kambina Bingo. Bingo. Tomang Kambina Takeru. Tomang Kambina German. Tomang Kambina Garet Buntu. Tomang Kambina Next. Next na katanya, next. Tomang Kambina Labulong. Tomang Kambina Patimura. Tomang Kambina Sikesil. Tomang Kambina Saruran. Tomang Kambina Sosoroka.
Kambina Mortal Kombat. Tomang Kambina Buase angkaranya. Yang kanan nila Ripin. Lagi patarutik kamaliluan. Tomang Kambina siya ndo kunintan. Tomang Kambina siya ndo kunegi. Tomang Kambina siya ndo kunistella. Tomang Kambina siya ndo kuniyati. Tomang Kambina ambe kunitepa. Bapak aku le. Tomang Kambina siya negura-gura tungkol. Yang kosong. Tomang Kambina siya indo kuninekipin. Angkaran piyangkay pidolo rin. Dan diganggu ito ni pamadalan dolo. Angkaran ni dolo. Tomang Kambina siya indo kuninelolo. Dinelolo. Batu indo kuninekacha.
La susitela ko kita masola nasanga na lambiat tu na latanan pamuntu-muntui batang kaleta. Tabe matan ko misola nasanga madok ko. Ladiona moluti ngayota manila di pasadian na lo mai matan ko midolo tu lalo na mai. Tabe olore bu pendeta na antaki lante samaya burana padang. Jadi kutole manilay pasadian na dio kaleta, lalan na moti ngayota, lay pasambayangan to temo. Matan kami, dami si salongan. Tumagang ko syuro sa lanasang sagka sa dia tu dia na la umpa tu batang kaleta maarupakan desya uwai. Bisa raka tama din rapa satu. Kumua pantan dia ki inan tamas sa lanasang la menolo ki ila kopuang la untari may tu iyan na to. Belan na si Roro ki ilan teinan iya te. La masambayang ki ba atu maakur resumanga ki isi turu kabiasan ta pantan-pantan ki ba atu si turu aluk ta na iya tu aluk ko na pentiongan ni teto maarapu iya mo tu aluk kasaranian la kupimpin iya mo to mai ko mi solanasang tatukku ta masambayang kitimang pole paraya inde pasakemi opuang tu sakka sadia la umpa tu batang kaleki maarupakan desya uwai. Ki patongan minto masolanasang kan kumua iya mo tanda manasana pa para kami lako kami masolanasang ang kitontong matato umulai te katuan iya te iya mo to ki patongan kumua la napolalan kamatotoran lako batang kaleki si misa-misa aki. Kurre sumanga na opuang kita rima situang kurre sumanga dio olo mala abi mi kima kurre sumanga ma tetelan sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Wah hebatnya ini berkat Tuhan bintang ini. Oke Septian Mangga terima kasih Winardi Patila Icu Susanti Tono terima kasih ya, terima kasih banyak semua berkat-berkat ini.
Spin dulu pakai jilbab. Oke, Yeskel Nora. Spill pakai jilbab. Ini jilbab semua ini. Salamnya Yeskel Nora. Yeskel Nora. Kenal tidak? Iya. Oh, tetangga kah? Iya ini. Tetangganya ini paling tetangga ya. Oh iya, paling jalan. Oke, baik. Satu jalan. Sejalan. Sejalan atau satu jalan? Satu jalan. Oh, kira sejalan. Satu jalan. Jalan Oh. jauh-jauh kita dari satu raja loh Pak Iskel. Oke. Dipanggilkan nih bandolan. Baru yang punya kampung tidak kembali, udah pulang. Sama-sama Kak Dimes. Oh, iya. Iya, iya. Mudah mas. Oke. Iya, kiri kan? Kiri ke dulu. Mana main kiri dulu, mana main cek. Kita kedua tuh, kedua. Lam tiro, silakan.